Mama mi je rekla, da boš ti kuhala kosila. Dej, nehaj težit, pejdi ven. Itak da ja. Si prepričana? Kdo si pa ti? Ja, tvoja alter ego sem. Meni si že meša. Ni mu za zaupati, veš. A ne bom te poslušala. Kaj delaš? Preprečujem največjo napako v tvojem življenju. Ma jaz bom šla. Ej, nisi ti treba lišpati, ker itak ne greš nikamor. Zakaj ne? Ker tega v resnici nočeš. Ja pa hočem. Prestar in preneumen je zate. Lej, z njim si boš nabrala same slabe izkušnje. Iz napak se učimo. To ni hec, mala. Dej, ne teži. Ma kaj delaš?